Ni katika kile kipindi chetu Les Merveilles du Nord Kivu. Les Merveilles du Nord Kivu tumetembelea hapa Rond-Point ambayo mtaweza kudécouvrir, na ni Rond-Point ambayo inapatikana katika commune ya Goma, ville ya Goma. Nini ambayo ndio inajengwa hapa? Tutapenda tumuulize mama burgomestre ambaye tumemtosha kwenye office kusudi akuje ajione binafsi kazi gani ambazo zinapitika hapa na atutambulishe itakuwaje kazi ya maendeleo na kazi ya kuboresha commune yake na mji wa Goma. Mama burgomestre, tunakukuta mu commune yako, utuelezee hapa nyuma yetu ni nini kia mupya kimekuwa? Imekuwa ya mupya ni ngisi mko naona ni jedo. Donc ngisi mnasemaka kila siku tuko mu Goma touristique, commune de Goma. Hii yenye mnaona hapa nyuma yetu ni jedo. Inasaidia watu wanakuya kuangalia mwingine yetu, watu wanakuya kukamata mapicha, ba marie, bageni, wanakuya kuvisite Goma yetu, kuonesha buzuri ya Goma. Buzuri ya ville touristique ya Goma. Naona paysage kabisa tayari mnaanza kuitengeneza kusudi ikuwe ile Goma propre, Goma verte. Na kuhusu usalama unasemaje kuhusu commune yako kwa sasa? Kwa sasa usalama iko a 95%, meme plus de 95%. Usalama iko ngisu mesema kwa mbelile Goma, munaona Goma ishakuwa propre, hakuna buchafu, tunaendelea kupanda miti. Goma iendelee kuwa Goma verte, mwangaza. Leo Goma ukatembea usiku iko kama mchana. Donc tunaendelea kuonesha bageni, watu wenye wako mbali na Goma, kuonesha kama AFC M23 inaendelea kulinda Kongo ama Goma ama fasi kwenye kuko libere na population, kuwapatia usalama mais aussi na development. Naona commune kabisa inakuwa propre, inakuwa bien. Hivi wewe unasikia sifa gani kuona na jeu hivi wakati ya vacances batu patakuwa nakia kuchezea hapa na kuangalia maji, Les Merveilles ya mji wa Goma? Les Merveilles ya mji wa Goma. Najisikia mzuri sana kwani mimi nilikuwa Goma ile wakati gouvernement ya Kongo ilikuwa hapa. Mwingine ilikuwa buchafu, ilikuwa inachafuka. Hii walikuwa baisha iba appareil, so des appareils. Tout à fait. Ile appareil ya kutengeneza hii jeu d'eau. So kwa leo sasa AFC M23 inaendelea kugarde buzuri ya Goma. Ile minasikia furaha sana. Minasikia furaha kuona wazazi ama watoto wako nafasi ya kupata fasi ya kuchezea, ya kukamata mapicha. Ile ni furaha nzuri sana. Tunaendelea kusensibiliser, tunawapatiaka message kila siku. Kama uko natembea mbarabara unakutana na sachet na chupa, tia mupubele. Kama uko nakula usitupe buchafu mubarabara. Vile tunafanya salongo kila samedi. Mais salongo haiko ya samedi tu. Salongo ni kukua kila siku na busafi kwako kwenye unaishi, kwenye unashinda. Meosi ni kuambia courage na kubashukuru. Kama batusaidie kwa hiki kazi hatungeweza. Population ya Goma tunaishukuru sana na tunaambia wazazi baendelee kugarde ile busafi na watoto babafundishe kama Goma ikishakuwa propre basikuwe natupa buchafu kwenye banapita. Basi ujumbe kwa wale ambao wanakufuata kwa saizi katika kipindi Les Merveilles du Nord Kivu, ambao wako nje ya mji wa Goma, walikimbiaka Goma, wanapatikana Bulaya. Nafikiria kwa kama bakachelewa kule batakutana vya mpya bisha kupita kwa hapa. Nini aseme kama safina ukachelewa inakuacha si vile? Nikusema mwingine yetu ya Goma walikimbiaka juu ya insécurité. Lakini leo mwingine yetu ya Goma iko na sécurité, iko propre, development zinaendelea, so tunabaita bakuye kuvisite mwingine yabo ya Goma. Hapana kusikia kwa marezo sociaux Goma kuko insécurité, Goma sijue bananyanyasa, hapana. Bakuye bajonie kwao gisi kulishaka kuwa propre. Tunawakaribisha sana bakuye, tutabapokea, watatembea vile yetu touristique. Na ba visiter majo yetu ya maji hapa deja. Ya kuvisiter ni vya mingi kama Goma ama Kongo iko na vya mingi vya kuvisiter. Na uko na lac vert, mkomini yako. Tuko na lac vert, tuko na noir. Voilà, merci. Dans la commune de Goma. Ni prise en charge ya l'État ama ya AFC M23. Tunaweza tukatia watu juu ya kuchunga propriete ya hapa,
batu wasikuwe kuharibisha, me hakuna ingine ya zaidi. Mumetoka kumfuata mama burgomestre wa komuni ya Goma, Madame Hélène. Amewaeleza mazuri ya komuni yake ya Goma, les potentialités, les merveilles ambazo zinapatikana katika komuni yake. Lakini tulipenda tumswali pia Ingenieur Clement, yeye anahusika na kazi za ujenzi katika province ya Nord Kivu. Atatueleza kazi ambazo anazifanya na kwa sasa hii mradi hii itakuwaje kuhusu teknolojia mpya ambayo imeweza kuonekana hapa. Ingenieur Clement amejibu. Natafuta kuambia kama hii beautification mnaona hapa ndio ni vizuri, ni beautification, lakini kuna ingine scientific sense yenye inasema mnaona hii ni hapa kwenye tuko ni juu ya laki, si vile hapa kwenye tuko ni juu ya laki. Kuna maji ya uchafu mingi inatoka huko Birere. Ndio inakuja na uchafu mingi. Wakati inakuja na uchafu mingi, sio lazima yote ishuke iende kufanya pollution ya laki. So purpose ya hii ya kwanza ni kusema hiyo uchafu imekuya inabaki hapa, kisha maji inayunguruliwa, kisha ndio hiyo mai sasa mnaona ikinafanya jedo. Ile uchafu inafika chini hapa wanaitosha, wakati inafika chini tena wanaongeza wanatosha. Sasa wakati mai yenyewe itashuka kwa laki, itashuka na haina uchafu na pollution yote imekwisha. Ukiangalia ndio sasa, lakini inakuwa vizuri isishuke tu, maji ibaki hapa, ndio inazaa hii jedo yenye mnaona, hii beautification yenye mnaona. So ni kusema kitu ya kwanza ni anti-pollution ya laki huku chini. Ndio meaning yake sana sana. Sasa wewe unasimamia kazi hizo za ujenzi na unafuatilia kabisa kwa makini kwa zile kampuni ambazo zimeganyia hii makontra za kujenga kazi kama hizi. Unafuatilia kabisa sana. Na ndicho mkubwa sana. Ndio. Hiyo yenyewe tuoneshe kama kazi inaendeka mzuri, tuache ile mambo ya zamani. Tuiache hapo nyuma, lakini leo hii tufanye kazi vema. Na waza mumeona barabara ambazo zimeanza kujengewa kutoka Masisi, tumekuwa na diwadi, mumeona kazi imefanyika. Mumeona Ruchuru huko Rugari, mumeona hii yenye tumefunguda hapa na zingine zote zenye zimetengenezewa hapa. Hata kilalo ya Nkwenda kinaanza kujengwa sana kabisa. Siku kidogo katika groupement ya Binza territoire ya Ruchuru. Kazi ni volonté, haiko kusema Nord Kivu ina pesa kupita hiyo ya zamani, guvernema ya zamani, ni volonté tu. Kidogo inapatikana, kidogo inafanya kazi na kazi inaonekana na kazi itengenezewe mzuri, ipane resulta za mzuri, wakaaji waone, waseme kweli hawa watu wanatumika na wanatengeneza kazi mzuri. Huyu alikuwa Ingenieur Clement, yeye ambaye ni coordinateur wa infrastructure. Ni kusema hizo kazi za ujenzi ya jimbo la Kivu ya Kaskazini, yeye ndiye licho ya Bwana Liwali Bahati Musanga Erasto. Bwana Clement, tunakushukuru sana. Asante sana na tunashukuru liwali wetu sababu ambayo anasema inatendeka. Anasema tutatengeneza barabara hii na inafanyika. Anasema tutafanya hii muradi, inafanyika, lazima inafanyika. Anasema tutajenga rigode ya kushusha mai sawa hii ya kutoka Birere, inafanyika. Na zingine ziko zinafanyika juu uchafu isibakie hapa muvide, lakini iweze kukua kolekte na iende fasi kwenye wametayarisha juu ile uchafu nayo ikaweza ikatengenezewa na kuiresikle na inafanya kazi zingine. Ndio, asante. Kisha kuzungumza naye Ingenieur Clement ambaye anahusika na kazi za ujenzi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, Nord Kivu Libere. Hivi tuliweza kuzungumza pia na Ingenieur yeye ambaye anahusika na hii kazi ambazo ameweza kufanya ujuzi wake, ni Ingenieur Ndekezi. Ataweza kutueleza kipi cha mpya kenye amefanya hapa na kusudi Goma tena iweze kukua na ile sura yake ya zamani. Bwana journaliste,
Chenye nimefanya ni kazi ambayo nimepewa kazi ya kukamata hii maji, tunaifanya maji ya kupamba mwingine. Manache hii maji ni ya kuonyesha uzuri wa hii rompwe BDGL. Hii maji tumeitosha uchafu tukaifanya uzuri, lakini mimi nilifanya kazi ambayo wamenipa. Asante. Utueleza itakuwa namna gani? Maji itakuwa natoka wapi na inaingia wapi na inafanya nini? Hii maji inatokea rompwe Birere. Hii maji inatokea muzone ya Karisimbi. Hii maji inatokea mu mifereji ya kando kando na frontiere ya Rwanda. Inafika humu. Maji tunaisafisha. Unaweza kutusindikiza pale tuangalie tusindikizwa na engineer? Ndiyo. Tutaingia mashine. Tueleze. Maji ikisha kuya inachafuka, tunakamata kwa nusu kidogo, tunaisafisha. Inatokea umo kuko reservoir ndani. Ni maji ya kutokea kule Birere. Ndiyo. Ya uchafu. Ya uchafu. Inakuwa na masashe na nini? Kuko mafiltre za kuitengeneza. Tunaitrete. Tukisha itrete inakuwa maji mzuri. Uchafu tunaitia pembeni. Maji tunaikamata. Apre kukamata maji, kuko pompe za kuisukuma mwa hii matio. Pompe zikisha ifikisha mwa hii matio 3 zinakuwa mwa hii moja. Kisha hizi pompe zingine zinaiaspire, zinairefure tena, zinaisukuma pale. Njo inaonekana kama mai ya usafi. Hii mai ya usafi inaweza fanya jedo, itakuwa na arose hii jardin, itafanya na makazi zingine mbalimbali za usafi mwingine. Sasa itajisepare namna gani na ile uchafu, ile masashe, mavipande kama ya miti, kama vitu na manguo? Kuko system de filtrage mure chini. Donc kuko erise kama buchafu inafika, inairejete, inarekipere mai. Ikisha fika 60 ml, donc 60 metre cube. Ndiyo, kuna kwa trop près, mai ingine inaendelea muraka. Inaendelea? Ndiyo. Na unaweza kama haiwezi kubushe? Hapana, haiwezekana. Ndiyo. Sasa hii maji inaweza kufanya sawa siku ngapi? Ni kusema itakuwa inasimama saa moja ama itakuwa inaendelea kila siku? Itaendelea kila siku. Lakini kuko kitu tunakonsome kimoya ni umeme. Kwa kuekonomize kura, kuko wakati tutakuwa tunaishi mamisha. Juu tusiponde kura ya mingi. Hapa unakulisha kura? Ndiyo. Na njoo itakuwa kusaidia kuarose hii jardin reservoir ya pili. Mwele reservoir ya pili inatosha mai mwa zile matio. Ikisha tosha mai mwa zile matio, mule chini kuko matio na makude. Zinaikamatia mule, zinaisukuma, inakuya mwa ile matio ya kule. Kisha zile matio za kidogo zinairudisha tena, njo zinairusha kuma nipre zenye tumetia pale. Ndiyo mkuu. Sasa hii experience itabakia tu hapa Goma ama unatapenda na Bukavu? Hii experience mimi nawaza wakuwa hawaezi privilege tu Goma yo peke. Tutaendelea na mafasi zingine zenye ziko libere na tuweze kuleta uzuri ya mwingine yetu. Ndiyo. Asante sana bwana engineer. Asante pia mkuu. Engineer Ndekezi ambaye anasimamia miradi zimoja ameganye mamarche za kujenga mainfrastructure za province ya Nord Kivu, na chini ya uongozi wake Engineer Clement ambaye anachunguza kuona kama kabisa amefanya kazi vema. Hivi tunamshukuru sana kwa kuwa ametupatia hii ma explication. Ujimagine mai inatoka Birere na buchafu itakuwa recycle na njoo yenye itambelire mwingine yetu. Acha tuwaulize wakaaji wa mji wa Goma mambo haya wanaonaje. Jina naitwa Munganga Lumuka. Hapa tunakuona hapa nafasi gani? Hapa inaitwa Rompwe BDGL. Antuka shi kwanza tunasema asante, sababu kunapita miaka hii mai tena hairuki hapa. Vraiment tunashukuru kwanza, shi binafsi tunashukuru kwanza chama. Vraiment tunashukuru kuona tena mai inaruka
na banaendelea kutengeneza, balibomola, tukasema vitaishia pale, kumbi chama inaendelea tu kutengeneza vitu ya maana sana. Sasa itawasaidia kunima uzuri ya nani ya Goma. Vraiment fasi yote hii njo sura ya Goma hapa. Nakuta watu wanatoka fasi mbalimbali nini, inatusaidia kwanza ku tourism, ile visite, watu wanatoka huku na huku, wanakuja hapa Rond-Point VDGL, wanatoka na wanafurahi. Ndio wakati ya mbele ilikuwa katisai vitu vita kidogo iliingia wa mwizi wakapiema vitu, alafu tukadesespere tukasema havitarudiaka tena. Kumbi tumeona chama ikulala, inaendelea tu kurudisha sura. Hapa tuko ku VDGL. Mbo ilikuwa natoka mbele kisha tena ikajiblokia ikuwa natumika tena. Ndio sasa tuko nakuya tunaona tena anatoka. Tunaona ni ya bien tu. Sasa itawasaidia kunini mtafasi mtakuwa nafanya kunini hapa par exemple? Mbo mingi wanapenda jificha na bengine banakiaka pala mariage banajipitia hapa, banatourner mafilme, baimbaji, banafanya video yao hapa. Banatutengenezea vile yetu ya Goma. Hapa ni Goma, Rond-Point VDGL. Hapa nimekuwa napita, niko toka mkazi kwa mimi nashindaka. Mimi naangalia vraiment hapa kazi inatendeka mzuri kabisa. Ni kitu gani wanafanya hapa hivi, walikuwa wanafanya kazi gani hapa? Naona wanatengeneza vraiment, banatia mai pale ku Rond-Point ya maana. Hii mai itatusaidia hapa vraiment, watu watakuwa na kiapa ku prise de vie, ba mariage, ba star ya mugine, ba imbaji, batakuwa kia kamata pa ma image zabo vraiment. Mbele ilikuwaka wala ilikuwa namna gani? Mbele ilikuwaka ikaishaka. Tena tunaona vraiment wana renouveler, tunasema merci. Vraiment tunabambia merci sana, courage. Banafahamu mzuri kutengeneza Rond-Point, inapendeza sana Goma. Maki Goma inaanza takata, uchafu wa huku, machupa ziko. Goma inatakata sana kabisa. Sana Goma imekuwa propre kabisa.